Pelargonija se razmnožava najčešće reznicama i to baš upravo u ovo vrijeme godine, odnosno u rano proljeće ili u kasno ljeto kada je biljka u punoj snazi. Reznica se uzima ispod nodija, a to je dio iz kojeg će nastati novi listovi. Reznica je dužine 8 do 10 cm. Kako bi reznica bila kvalitetna i spremna za ukorjenjivanje, sa nje moramo skinuti, odnosno odstraniti donje listove. Ako na reznici dužine 8 do 10 cm postoji recimo i jedan pup ili možda već otvoreni cvijet, isto tako otklanjamo i taj dio. Ovo je primjer jednog kontejnera sa 60 sadnih mjesta. Možemo se za to poslužiti i nekim već plastičnim iskorištenim teglicama. Bitno je samo da su one oprane i dezinficirane. Za ukorjenjivanje reznica isto tako potrebna je rahli prozračni supstrat, s obzirom da je pelargonija biljka koja ima vrlo oskudne zahtjeve i prema vodi, a isto tako i prema toplini. Pelargonija je biljka koja ima zahtjeve prema suncu, ali recimo u ovoj fazi ukorjenjivanja bitno je naglasiti ne bude izložena tijekom popodnevnog jakog sunca.